Abalandeli-ke bethu sale khansela bacele phansi ngokungqalasizinda-ke ye-event ikhuphukani zakho bethi-ke kungani ithoswa lekhansela-ke libanjwa ngophondo ngoba ithoswa lekhansela-ke ilona kufanele ngabe liwinile i-competition ngoba belileke liwu-number 1 isikhathi eside. Abalandeli bethu lekhansela-ke badiniwe bacekela phansi yonke into waphela nya umcimbi wekhuphukani zakho. Abanye-ke bequlekiswa ukuthi-ke ithoswa lekhansela alunanga. Sizothathela-ke phekene imibukiso lapho khona-ke umlandeli equlekile khona nange lapha ngemuva. Umlandeli equlekiswa ukuthi-ke ithoswa lekhansela alunanga sikhethe ukuthi-ke singayimvezi ubuso bakhe ngoba ubengekho esimweni esihle ngesasikhathi elele phansi equlekile. Qulekisa ukuthi ithoswa lekhansela-ke aliwinanga. Siphinde-ke sikuvezele lapho khona abalandeli belwa nabo bejikijela ngesimo sokuthi u-YouTube uzosibhena asiyivezanga ividiyo iphelele ngendlela efanele ukuthi-ke bejikijela kanjani ngoba-ke u-YouTube uzovala uziphuce-ke amalungelo ukuthi-ke sikwazi ukuqhubeka. Abalandeli bethu lekhansela bebenganeme ngempela ngesinqumo esenzekile baboda bebecela ukuthi-ke bacele ukuboshwa uze nosisezicelele. Bafowethu wethisani umoya. Siyacela amaphoyisa ezama ukusinceda la ngaphambili. Ungabi nebhasi Esicela ukuthosa lekhansela makubuya azokhuza abalandeli. Uyazama ukuthosa lekhansela kubakhuza abalandeli. Kwadla khona ukuthi hayi kwayena impela basamuza bavele kwanqamuka ngisho nesandi la ukuthi babuthosa lekhansela athi uzobakhuza ngaye wathuleka kwathi du. Phela waba kwimpela komcimbi lapha wacisha ngisho nesound ngoba uthosa lekhansela ethi uyabakhuza. Uthini umbono wakho ngesenzo sabalandeli basithosa lekhansela kungabe bekufanele nibakwenze lokhu?